melaksanakan acaranya. Untuk segera mengambil tempat ya di luar lokasi acara kita ini agar segera acara dari si Raja Batak dapat segera do inata suri pada lumobi dia mata Raja Pargonggong dito besaon dohot saluhut na aka instansi na terkait laro sahat tu inganan ingalaho memperniori hari wafatnya pahlawan Raja Sisingamangaraja ke-12 kita mohonkan yang ketertiban dan 110 tahun. Dohotong rohami golongan Raja Batak parbaringin malim marsyada paturuhon nalaho pasahaton adat nang tinalon yokuta Sisingamangaraja menurut dihapus siawan jasian yokuta mulai jadi nabulu amang raja nami inaksur pada ada arong nahurang turpar rohautah sotong ma gabe dibuat turuhana alera mengalumi mahita dihatutuor do dihasiptongan di penghayatan ni golongan Raja Batak mararokot Tuhan ta ima Tuhan yang maha kuasa pasahatot tonggo-tonggo puto nila jadi nabulot ng rap hatanihin o sa luho na amapat din namin alo-alo majumulot o buka di bata mula jadi nabulot namatyan yung langit tanong o dinasay singa mula dari nabulog tongol namin mahamuda sa sahon namin inamarhita upong mula dari nabulog inang bisaw pong anak ni Raja Dogoro ni Raja nalaman paringotin sa anak ni Raja namin Sisingamangaraja ang 10 tahun namin marahot ng suwi alani Raja upong mula dari nabulog ganito mahami tumimo nga sorang sa harang-harang Sisingamangaraja radio puro amin namin apong mula jadi nawalot nang jadi orang itano o dinasa isina masawar mula-mula naro siya naso mula masawar mula naso pinautaw ng puso na mula dinamit tano o nasa isina mula iparolasa di sila nasa jol naman isina partungtur nagarikin marurak ka jari-jari oras na ikagari untuk panyo puta di bata mula jari sopa-sopa kung punta na matawag mula sa ating nabulori. Sa pintaman sa puto na malapit bumuli, tuwari sa kamarera pero yung tukong jari. Ay sino pagtukwan yung bukta di matawag mula jari. Manakamanong normat pinagin marpilege, sa bajari sa tulong yata marububasi. Amo kung nagtumas sa punari, nabarit po jari-jari. Ado sa suharong matanyari siya pahot, atanan sudah dijual, tunanan sudah dilausan. Pangalitan di sana, pangalitan di badia, siya harus nabulus siya bay na roman. Parangan siguro nilo baru si tetos nyari, sinabas na ilukin balas nula kali. Panginoon di gabi-gabi, Panginoon di barulasa.
Tuwa ka na bertuah baru na masyarakat. Lagi itu hari-hari, lagi itu hari sholat. Sinolak baru putar di batang mulai jadi nabulu. Ini sudah di rumah, sudah di atas. Tidak ada dia ada seorang bawa siksa lewat ada seorang rumah. Rumah siksa raja Nabi, rumah bukan rumah Mose. Alangan tiba-tiba raja Nabi. Orang Tuhan di rumah diutus siap bumi. Yang kurang atau memparami raja Barat. Orang diutus masaktian harunaran di sisi raja. Sisi raja satu bertiana. Suku berada pada baik persita-sitaannya. Marsuar 2500 doharisna. Mari pun berasa maksiala ibak kauna. Salah ikauna. Siapa kala kau ibak kala harus itu? Nama di kodoro ay namar hori komakut. Tiap di kodoro malau namar ko kakutua. Sisi nama raja hasaktian hamararan. Ang di bertemu hahani haragaon. Atau mereka raja Nabi. Bodak tua jata. Raja sisi nama raja dasar kedua. Asahong margoko. Kitano. Bangso katahong. Arhidata sami. Hima amata balareta. Soalina akarayana baga. Mangalia mangalia. Laspai ma'amat pada Nabi Perumu. Keberjuangan dirajai. Di perjuangan bertahan bangsa di Indonesia. Baik pada perjuangan. Atau turun lembaga seharus mengarahkan nauza kita berbakara atau mula mahomo kumarana mahinde amat tua opung amat tua raja ugi na salama tua sekarang ada jalan siaga kedua ditamos kalau para kisortani ditolong baru berbasari Gajah puji Allah kembali. Nama Mustafa Mohon nakari berjari-jari. Kami baru tidak mengambil panggilan di penolasan. Dua karena bertua do baru berharata. Dari negara markaka baru beda. Dari tamu rumah sahat roh dia. Raja sisi nama raja. Namun
lo to raja nami ima ajalo tungkal harajao ay dangang mo lang yung puta si nagatua rajaudi. Oras ko kayo, bahay ko taksuhan ko ng pasato sa kanila. Oh!